بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان میوانانی خۆشەویست بەشداربووان و خانمانی باڵاپۆش بەخێر بێن لۆ دێمین فستیڤاڵی تاجی زێڕین کە 3000 باڵاپۆش تێیدا بەشدارن لە پارێزگای هەولێر. ئەمڕۆ لە پایتەختی کوردانەوە لە شارەکەی سوڵتان مزەفەرەوە فستیڤاڵی ئازادی و ڕێز و شکۆ ئەنجام دەدرێت. ئەمڕۆ نەوەکانی مەلای گەورە و میری سۆران میوانی جوانترین فستیڤاڵی جیهانن. ئەم فستیڤاڵە ڕێزلێنانە لەو متمانە و بەهاقوڵە ڕێکداک و تاوانەی کە باڵاپۆشان لە دڵیاندا هەڵی دەگرن. یاخوە بەخێر بێن لۆ خێر بێن. بسم الله الرحمن الرحیم. Sevgili konaklar, aziz misafirler, hoş geldiniz 10. Başörtülü hanımların Tac Festivalı'nın. Bugün Kürtlerin başkentinde Sultan Muzaffer'in elinde sevgi, saygı, yüce festivalımız sunar. Bugün Beyücmallar'ın navaları, Soğrambacılar dünyanın en güzel festivalındadılar. Bu festivalimiz 3000 başörtülü hanımlardan oluşup ki hepsi katılıblar Erbil'den. Bu festivalimiz saygı tutmak ve güvenç vermekti başörtülü hanımlarımızın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الأعزاء، عزيزاتي المشاركات وأخواتي المحجبات، مرحبا بكن في مهرجان العاشر للتاج الذهبي، حيث تشارك فيها 3000 محجبة من مدينة أربيل. يقام اليوم في عاصمة الكردية مدينة سلطان مظفر مهرجان الحرية والتقدير والكرامة. اليوم أحفاد ملاي قورة وميري سوران ضيوف في أجمل مهرجان في العالم. إن هذه المشاركة بمثابة تكريم للثقة والقيم العميقة الجذور التي تحملها المحجبات في قلوبهن. مرحبا بكم على الخير والبركة. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ladies and gentlemen, welcome to the 10th Golden Crown Festival. There are 3,000 people in Erbil province. Today, in the capital of Kurdistan, in the Sultan Muzaffar city, the festival of freedom, glory, and respect will be held. Today, the grandkids of Malay Gowra and Miri Soran are the guests for the most beautiful festival in the world. This award are a tribute to the deep-rooted trust and values that the girls carry in their hearts. Welcome and welcome.